بموت فيها. كسرت. يلا شباب هسه دور شموسه، اذا قدرت توصل هاي الحديده للاخير راح تربح هاي ال 5000. ويلا شموسه مستعده؟ 1 2 3. وانا اخوت شباب، طيب شو تقولون شباب؟ اوه خسرت. شباب هسه دور علوش، وانا شباب ايش تقولون علوش راح يفوز؟ يلا علوش مستعد؟ 1 2 3 روح. خسر علوش شباب عذرا ما حصلت 5000 ولا علوش ولا شموسه. شباب انتوا شو تقولون؟ راح احصل 5000 وراح افوز بهذا التحدي، وان شاء الله راح افوز. يلا جاهزين؟ خليكم يعني نقول بسم الله. حتى عيب يعني انا ما اقدر افوز عليهم. شلون ما اقدر افوز عليهم شباب؟ ما بقى شيء ولازمها غلط مو صحيح. لازم يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله وصلنا نص. خسرت.